yakwe anim kamba na nsan ya patro baby abeduru ya na we pesa do ba fo no be ka so moto no le fam kan toko e besi Ghana no I ma akwaba e fa umbra Ghana nsem TVGH so wo frɛ me adwoa searching ebusiafo ena no so ame magazine almost spare part dealers president ekotena so pa FM omahene ya wadubu achi ni show so ekike ma ze report no his excellency John Dramani Mahama increase taxes within a 3 months abanda dana we twemu kona na omo complain kura no chese omo bae kura ne kankan ma na omo kan say they are just looking forward to a year budget ato force na ebe reading end of budget is reading is say antiase bia wo report ho asem na card dealers na yantefe na ebe de pa hallelujah glory be to God. What's this God that have this brother me there and they end we read the budget ni we pay Abossey kan fuso aba almost say to say that Mahama nankasa no mo ya we so wo ndibuni so no dada na they are not expecting anything better from him. They are not expecting I don't know from ono and yeah budget no reading a be favor mo in favor mo and when this kind of one chance fan on one throw baby yenti say na e course because nema no boa sese kwa na e kosoro etise nema mu tise ma yo me so ya fra me anka magimi na me dia me nimpa ne say first me ba Abossey aka no na enipa enoso e wa ha enti na enema bia ba bia na ba wo de kwan se de yenya no sese so enipa ne doso pa enti enema se bia enipa ba 10 aton ne se enipa ba bro 1 million na aton enti me de minim se nya de a ye beje bibia fofofo e wa blabom sese biem sese yakwe anim na me de andi saban e ba no e na da na me hu se omo de da ya kire se bibia ni we betimi a kire se obetima sesa ne mama yakwe ya nimu da I said omo be mu nche se omo ye no ka se best 2 months kra ana omo di wa be mu no omo kire se omo be ye ne mama mu man emu ada ha ma mu ana de ti na wo kasa yo me de nti ameka san se obi a onim ne de na anim no edipa no onye so oba ye nche ye nim ne da kasa tamo MPP wo so no light of balance ya me oh light of they say on ba say light of aba na MPP free mo na ne ma no ekoyie ma ode enkoyie ana on ba so enkoyie enti nti ameka se nya de obi a betima ba san man no enti na da no aya no mo ba mo de ba da ya se ye ba ye be we no ya o mu ntwa so a kire se na ye o man mu no bibie no e kire se ye betima ko ye chi bie mu ye ko anim kamba na san ye patro baby abeduru ya na we pesa do ba fo no be ka so moto no le fam kan toko e besi Ghana no no re mom no uye ho den and this na aba oh bad o ba finance minister so niema begugu akwem unti no say no ya bompa ye say niema a wode be ba no emu oman no bibi a wode be ba bia na ebo oman no a oman me mitim bi enti pa ye bo say niema on be ka no me dada yen adada ene de abufuo ba enti so kase bi a Abossey kan munu bu container ba 40 feet ya ba di 20 million ne ebo yan sama na eduru na edi 30 a asambeto no enti on ka de e be boa yen yes ye ne na udino na nkama say no me di ankama jimi just o yen bibia anhame obi obe bibia na anhame sa na fra me ankama jimi ene mblof din ana me ga name so de uni oba jimi akwase bia ya wakonta ene me ga name oh so wa ha yenu ma ya abai wo ha no de obi aba bla we na me no ho no ne na wo ba ko no ja no no sa ko sa nduni aba jimi a wase bia timi fa no bi amanfo tojom amanfo di asa wo krom da wo de budget ne to dwa no amanfo di asa wo krom dodo na nso egbon pa ye de mananado ye hu usu bi da nana ade a wo ye die Ghana for yentumi dia ne yemfa na wase me say there are videos available television stations ye nyina ye Vox Pop ye TV 2017 enti we have been here before Saudi kwa achire kra any president ko 4 time we have been here before enti se baby a ye drui na wo hwa no pay said ye kromu adwo obi ase ye nhwe ya ti 11 free ho
oh, betting tax, SK betting a hand pay, and yeah, MPP, on betting opposition. We have been here before. Unless you don't want to admit and be sincere. Mampenyi, what do you near my betuja? Free sanitary pads. Ya beti chama school for. Baby bank amama watcha for 2 crowd ya 200 the Women's Development Bank. And yama wo ye free SHS na man for si ubetwam. Wasa to sikano krem ama maduane no bekosro. School feeding wasa to omusikam. Hey. Akuafo ya tutu omudiem. Ya se ya betete COVID-19 ye beyi ama VAT kra betimi aba form kakra because VAT say 22% and over. VAT ni betimi aba bia 17. Enti wo hwehwa niam we nura atose niam o mo keka bom no mo yi free ho a transport cost kra no ebe kofom na je se ni enka Ghana no obi ankwahye ne passport we ye penny say. But we have been here before. I will not sit here this morning and say that what was said in Parliament was not good. To me, campaign amuye yeno, munya a return of overwhelming confidence of the Ghanaian people. Eno hu na mujina ya mode koto aba ema omo eno mo akeka so mbeye ama bi kura broso. But the American say, we have been here before. Mampanyi ne duaka ne abekọ ye animu no afei ene ebehu car no ne kro akwese alu pre betuo no pilot ne ba na wasoma ne crew members no cabin crew ba oh ene what are we coming to do? You better fly 40 dB feet above dB. You better cruise very well. The weather is very cool. We have cleared everything. The pilot is this. He's been flying for 27 years. What it is, any money you know, akoma ato yem say form because ya cheo kwanya ebeko no turbulence. Bibie ni ho. Nemo plane ninya do wiem na kuku na we na fe. Na dia mo ka kire ye. Yeah. And we have been here before. Mampenyi ani so adi hu na wakeka ama atofo se abekai. We have been there. But ye be si kwane so na fe ni ye be hu the reality. Mampenyi nkrofo ni omo be ye adwuma yi. Obi a adwen eda ni trim onim. Ebia mampenyi na adwen pamu akwatena akire. Asua eniama bia opeso de beboa. Because adia bako can so obey awaye no, whether you like it or not, for the optics, 60 ministers, they say cry less. Wa have the na wo hodada no. Na Ghana form pe bebrebe ministers bebrebe yes obi anya bisa no na makaba wa ya de for the optics wa ya de. In reality, what is so? Wa shebo wadi so ne bo hye ne so na Ghana for pe ti no moto abama no. But nipa oni omo ye adwuma yi unhu obi a trim mampanyi no so unhu ne trim but importantly omo di na chi no ye nim obi a trim omo di adwen bone ba be pesika enti free sanitary pass a wo di abai obefa kwan bi so a obe hode sanitary pad no ama ho aye den no wo fa akiri aton headmaster bi ekosi ne so no obe hode na ama ya fa akiri aton ne ebeba begina parliament say yeto sanitary pad say na nipa dodo na beba say ye anya bi ya sakra toye no eho ene the turbulence no bi anim second of oriata oye ne budget first video na na ebo no dedi amanfo born Abossey Okai import duty ateso ya yese me say budget na ye kan 2017 no dia mo hwe ye video from 2017 na ye kan budget wi ya Ghana for TSC Chrome Independence Day asi sana ye nim se kenoforiata de wo be wie ya kra o kape get fund emra hye ho get fund sika enko for education infrastructure ni project no se ne emfa nkomu ananka eboa no akape sika no so hu ba bia ekọ less than 37% na bekom de ebekọ other places no you cannot even see okoje bosia
na yaje commission baby ya no ye adwuma na bia kodi ho enti budget ne de wakan awie na adwen etaya kire no we have been here before sa adwen panta ya kire a ene de aka nyina enkosi aga yesi ebeye women's development bank yakoti sika to ho ubehu se obi se feasibility studies bank na ye kosie no asase na ye kwa kosie no ye kwa cheki asase ne so no yakwa akote sika na ye de bebie bank no ye de mu 80% atua nipa ne kase won kwhwe asase no se ho ya sika na san ye nsi bank ye tu amena okrom ha ya ye say we have been there before ya bob foundation ye nsi dan msu sika na san but ye kase ye beye ma obi ani je so we have been here before sadwen bone batri mu a papa waka nyina nya adwuma yesi utwa anka agu a wunsi dan we have been here before